Umugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu nkoramutima mukomeje kudutega amatwi aho muherereye mu bice bitandukanye, turi ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2024. Ndongeye ndagarutse ngarukanye amakuru mashya, amakuru agiye kwibanda kuri byinshi bikomeje kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkufitiye amakuru ku ntambara karundura yaciye ibintu hagati ya M23 n'ingabo za leta y'Kinshasa, ari nako nkubwira ku mfungwa zisaga 86 zamaze gutoroka. Ese izi mfungwa zatorokeye hehe? Ndanakubwira inkuru iteye agahinda y'umukobwa warushatse kwiyahura bitewe nuko amaranye n'umuhungu igihe kingana n'ukwezi babana, umuhungu akamusaba gusubira iwabo. Ese ibi byabereye hehe? Ndanakubwira ukuntu umugaba mukuru wungirije w'ingabo za leta y'Kinshasa yasezeranyije abaturage ba Butembo ndetse na Beni ko bagiye kwisubiza ibice byose M23 yafashe. Ibi abitangaje nyuma y'uko mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri bombe zirimo guturika kugeza magingo aya ngaya. Abwo turi muri studio nabwo amakuru dufite nuko imirwano ikirimo guca ibintu hano muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aya makuru wowe icyo nkusaba nukureba munsi ya video ugakanda subscribe ukanteza umwanya, ubundi nkakudondosha kuri aya makuru. Mboneraho no kubanza gusuhuza inshuti zacu zidukurikiye ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abavandimwe bacu badukurikiye bari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abari Nyanza Lake, abari Ingozi, abari Ikibitoke, abari Ibujumbura, mwese n'abasuhuje nabateye yambo, mbifurije guhirwa mu mirimo mukora igiye itandukanye ya buri munsi. Ni miborogo n'agahinda gakomeye cyane ku birindiro bitandukanye bya M23. Tugarutse tuje hano muri teritwari ya Masisi aho amabombe agikomeje kuba amabombe, aho imbunda nini ndetse n'intoya zirimo gusukwa mu birindiro bitandukanye bya M23 guhera mu rukerera kugeza iri joro ryo kuri uyu wa kabiri tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi 2024. M23 nizibagirwa uyu munsi kuko imbunda bikomeye cyane zirimo kwifashishwa mu duce turimo Ndumba, Kabase ndetse na Mushurwa. Utu ni uduce FARDC yagabyemo ibitero bikomeye cyane, abasirikare barenga 8,000 leta y'Kinshasa yabamanuye bari mu mujyi wa Sake, barimo barakora operasiyo ikomeye cyane. Bivugwa ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri FARDC ikoresheje indege, ikoresheje misile, ikoresheje roketi yanyanyagije ibirindo bitandukanye bya M23, ndetse abasirikare bakomeye cyane batatu ba M23 bakaba bishwe, abandi barenga 15 bakaba bakomerekeje. Ibi bitero byagabwe ku birindo by'umutwe wa M23. Ni ibitero bibaye nyuma y'uko impande ebyiri zihanganye zari zimaze iminsi zibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zemeye guhagarika imirwano. Gusa nyuma y'umunsi umwe agahenge gatangiye, amabombe yahise acicikana. Ni igitero cya karindwi ingabo za leta y'Kinshasa zirimo kugaba ku mutwe wa M23 bashaka kubakura mu bice bigiye bitandukanye. Iyi mirwano ikomeje gukura mu gihe M23 igaragaza ko itazashyira hasi imbunda. Leta y'Kinshasa nayo ikavuga ko izacana amabombe ikarasa igahunga ikarasa n'u Rwanda, ngo kuko nirwo nyirabayazana wo kuba M23 ikizura umutwe kugeza magingo aya ngaya. Amakuru aranavuga ko imirwano irimo iraba mu gihe M23 yo itemera gushyira imbunda hasi ngo igirane ibiganiro na leta y'Kinshasa, ahubwo ngo aba barwanyi ba M23 barashaka gukomeza kurwana, bashaka kurushaho gufata uduce tugiye dutandukanye. Nubwo M23 irimo iragaragaza ko itazagirana ibiganiro
na leta y'i Kinshasa. FARDC yo yiteguye kunyanyagiza amasasu menshi ikirukana aba barwanyi b'umutwe wa M23. Ibi byanatangajwe n'umusirikare ukomeye cyane mu ngabo za leta y'i Kinshasa, naho yagiriye uruzinduko mu bice bitandukanye muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC yamaze gusezeranya abaturage ko igiye kwisubiza uduce twose M23 yamaze gufata. Mu ruzinduko, umugaba mukuru wungirije w'ingabo za RDC ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi, Major General Jackson Chebrongoza Nduru, yagiriye muri teritwari ya Beni ejo ku wa mbere tariki 15 Nyakanga 2024. Yasobanuye ko bafite umugambi wo kwisubiza ibice byose M23 yafashe ku bufatanye ndetse n'abaturage bari muri ibyo bice. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri RDC Jackson Shiboronga yatangaje ibingibi nyuma y'uko Numa na Jackson Shabani nawe yari mu mujyi wa Butembo, aho yanasabye abaturage kwizera ingabo z'igihugu, abasezeranya ko zizasubirana ibice byose M23 igenzura, bagatanga igisubizo kirambye, bagasubiza ingabo z'u Rwanda ku butaka bwabo ndetse n'iz'u Bugande. Umuyobozi wa sosiyete sivile ya Beni nawe yijeje abaturage ko ibyo umusirikare mukuru yatangaje bigiye gukorwa kandi bigakorwa mu gihe gitoya. Major General Jackson Kiborongoza na Minisitiri Shabani bagiriye uruzinduko mu majyaruguru y'iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'uko muri Kamena 2024 umutwe w'inyeshyamba za M23 wari umaze gufata agace gaherereye muri teritwari ya Rubero, kakaba agace ka Kanyabayonga. General Major Jackson Kiborongoza Nduru yijeje ingabo zifite gahunda ihamye ko kurimbura burundu M23 ari ukugarura amahoro arambye, ari ukwirukana umwanzi, ari uguca agasuzuguro kaba gashaka buhake ngo bashaka kurya umutungo kamere wa Kongo. Yagize ati, kimwe na EDF natwe turifuza ko umutekano muke urimo urumvikana muri ibi bice waranduka burundu. Turifuza ko twabaha umutekano uhagije tukabaramburira EDF, tukarwanya M23 ikomeje gutuma turyama ntidusinzire. Uyu muyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi muri RDC, Major General Jackson Kiborongoza Nduru, ku wa mbere yasuye komine ya Muringa iherereye mu birometero 30 uvuye mu mujyi wa Beni. Ubwo uyu muyobozi kandi yagenzuraga gahunda y'ingabo ya komine ntacyo muri Beni yibasiye ibitero inyeshyamba za EDF mu gihe cy'amezi menshi mu rwego rwo guhangana na M23. Jackson Shabani ahamagarira abaturage bo muri majyaruguru gukomeza kugirira icyizere ingabo za leta ngo kuko zizisubiza ibice byose M23 yafashe mu minsi ya vuba. Igihugu cya Kongo kibarizwamo imitwe y'inyeshyamba igera kuri 30, muri iyo harimo EDF, umutwe w'ibyihebe urwanya leta y'Ubugande. Bikomeje gukomera kandi ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura mu gihe hari umuhanuzi uherutse kugaragaza ko iyi ntambara ya M23 ndetse na leta ya Kinshasa bizarangira ibaye intambara y'akarere kose. Ubu biravugwa ko ingabo z'umuryango w'abibumbye ngo zigomba kuva ku butaka bwa Kongo mu gihe u Rwanda narwo ruzaba rwamaze kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zirasabwa kuguma ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiwe kuba ngo ingabo z'u Rwanda RDF ziratarava ku butaka bwa Kongo. Ibi ni ibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yavuze ko ingabo z'umuryango w'abibumbye zidashobora kuvanwa mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Kongo. Anashimangira ko ibi bitazigera bibaho mu gihe ikibazo nyamukuru kitarakemuka. Ahagana mu kwa kabiri, guverinoma ya RDC niho yavuze ko ibikorwa bitujujwe kugira ngo
ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye buve muri iyi raporo, ndetse bagaragaza ko iyi raporo ibiyirimo ntaho bitandukaniye n'ibiri muri za raporo zigiye zitandukanye. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Kinshasa mu kiganiro yagize ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC bareruye batangariza ikinyamakuru cya Reuters ko kuwa gatandatu ibintu bizifata nabi kandi FARDC izabihomberamo kuko biteguye gutanga ikiguzi gishoboka icyo ari cyo cyose. Yakomeje agira ati turarakara rero, imihanda imwe n'imwe tugiye gukora ibikorwa byo kuyifunga kugira ngo tuburizemo umwanzi wacu inzira ashobora gukoresha. Bintu Keita ukuriye ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buzwi ku izina rya MONUSCO yavuze ko nta gihe ntarengwa cyo kuba ingabo za MONUSCO zaguma ku butaka bwa Kinshasa kuko biteganyijwe ko zizagenda mu mpera z'uku kwezi kwa cyenda. Icyakora cya mbere yagaragaje abashinzwe kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye ko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru nihatabaho ibiganiro iyi ntambara itazarangira. Kuva burundu kwa MONUSCO yatangiye inshingano kubungabunga amahoro muri RDC kugeza ubu ikaba ibarirwa ku ngabo zirenga 10,800 bizinduka bikora ibikorwa bya buri munsi byo gucunga umutekano. Hakibazwa ukuntu imitwe itandukanye, imitwe yitwaje intwaro ihavukira uko bwije n'uko bukeye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC yavuze ko kandi ingabo zigomba kuba zaramaze kubona training cyangwa se ziba zaragomba kuba zaramaze kubona imyitozo ikomeye cyane yazinjiza yatuma ziba abasirikare ba nyabyo. Hagati aho ibi ntambara iri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru imaze imyaka 3 hari uguhangana hagati ya n'ingabo za Kinshasa, aho uku guhangana guturuka mu kuba M23 ifata uduce leta ya Kinshasa nayo igashaka kutwigarurira. Muri iyi ntambara Kongo ishinza u Rwanda gutera inkunga umutwe wa nibyo u Rwanda ruhakana runavuga ko nta nyungu rubifitemo. Gusa raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye iheruka kuza hanze yemeje ko u Rwanda rufite hagati y'abasirikare 3,000 ndetse n'ibihumbi 4 muri iki gihugu. Ibi u Rwanda rubihakana kandi rwivuye inyuma rugashinja Kongo Kinshasa ko yaba ikorana n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zigizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura uko bwije n'uko bukeye. Amabombe akomeje guterwa, imirwano ikomeje kuba akasamutwe, imirwano ikomeje kuba agaterera nzamba nka kamwe ka nyina wa nzamba. Ubu Masisi amakuru aravuga ko agahenge kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika katajya kubahirizwa muri Masisi. Agahenge kasabwe na USA ntabwo karubahiriza kuko amabombe akomeje guterwa uko bwije n'uko bukeye. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 15 Nyakanga 2024 mu masaha ya saa 11 za mu gitondo imirwano yabyutse ihanganishije ndetse n'ingabo za Kinshasa. Amakuru ava mu duce dutuwemo cyane aho ngaho nk'agace ka Kamonyi, Butombora, Bifaru two muri Grupema Ebushari, Mukokoto, tukaba uduce bivuga ko twabereyemo kurasana gukomeye cyane. Nk'uko amakuru abivuga, ihuriro ry'ingabo za leta y'Kinshasa bagabye ibi bitero bikomeye cyane kuri M23. Hagati aho imirwano irakomeje gukara muri ibi bice byo mu burasirazuba bwa Kongo, kimweho uruhande rwa rukomeje gukubitwa uko bwije n'uko bukeye. Twababwira ko inyeshyamba nyinshi za M23 zicwa kandi zikicwa uko bwije n'uko bukeye. Nubwo M23 itangaza ko izarwana paka kugeza ku munota wa nyuma, hari abasesenguzi mu bya politike n'abakurikirana hafi ibibera muri Kongo bemeza badashidikanya ko
ibi leta ya Kinshasa ibivuga ko izirukana M23 bimeze nko kwikirigita ugaseka kuko nta buhamya bifite byo kuba leta ya Kinshasa ifite ubushobozi bwo kwirukana uyu mutwe wa M23. Ibintu bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yafashe umwanzuro wo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubwo umutwe wa M23 wuburaga urugamba ugafata agace ka Bunagana. Ni agace gasanzwe kegereye umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Ubugande. Bivugwa ko kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangiye kurebana y'ingwe ahanini intambara. Bivugwa ko u Rwanda rushinjwa kuba arirwo rwaba rwaragize uruhare mu gutuma iyi ntambara yiyongera uko bwije n'uko bukeye. U Rwanda rushinjwa na Kongo kugira inkunga nyinshi baha umutwe wa M23, ibirego u Rwanda rudahwema guhakana rwivuye inyuma rukagaragaza ko nta nkunga n'imwe ruha M23 ahubwo Kongo kariyo icumbikiye FDLR y'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 kugeza na n'ubu ngubu batagisiba ku mugambi wo kuyitegura, kugeza na n'ubu ngubu bagikomeje kwica, bagikomeje gusahura babifashijwemo na leta y'i Kinshasa. U Rwanda rwamaze kubaka ubwirinzi ku butaka, mu kirere ndetse no ku mazi, runagaragaza ko rwiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano giturutse ku butaka bwa Kongo. By'umwihariko Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda RDF aherutse gushyira ukuri ahagaragara, avuga ko igihugu icyo ari cyo cyose cyashora intambara ku Rwanda biteguye kuyirwana kandi bakayirwana bivuye inyuma, kuko ngo u Rwanda ruratera ntabwo ruterwa. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu leta y'u Rwanda yongereye ubwirinzi mu kirere, za misile yaraguze, ku butaka yaraguze, mu mazi yaraguze, yiteguye guhangana n'uwo ari wese wagerageza kuza kuvogera ubusugire